шаҳри ҳисор табиати диловез дошта, бо мавзеъҳои таърихӣ дили ҳазорон сайёҳони дохиливу хориҷиро ба тасхир овардааст. қалъаи таърихии ҳисор гувоҳи ин гуфтаҳост, ки сайёҳони хориҷӣ аз дидани ин мавзеъ бо фарҳанги ғанӣ ва санъати меъмориву ҳунармандии мардуми тоҷик ошноӣ пайдо мекунанд. 93% заминҳои тоҷикистонро талу теппа ва кӯҳҳои сарбафалак ташкил медиҳанд, ки хеле зебову диданиянд. гурӯҳи тадқиқотии осорхонаи миллии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ҳайати эҷодии телевизиони тоҷикистон барои ҳафриёт ва рӯи навор овардани қалъаи хоҷа муфарраҷ роҳ пеш гирифтанд ҷониби ҷамоати деҳоти хонақои кӯҳии шаҳри ҳисор. қалъаи хоҷа муфарраҷ воқеъ аст дар байни кӯҳҳои ҷамоати деҳоти хонақои кӯҳии шаҳри ҳисор. мардуми ин деҳа аслан бо кишоварзӣ, чорводорӣ ва занбурпарварӣ машғуланд. гурӯҳи корӣ аз ҷамоати деҳоти хонақои кӯҳӣ як деҳаи шамалро паси сар намуд, ки то макони муайяншудаи мо масофаи 24 километрро дар бар мегирад. нақлиёти мо ба ҷое расид, ки сокинон ин мавзеъро истгоҳи Тулқуруқ ном мебаранд. аз сабабе ки дигар роҳи нақлиёт вуҷуд надорад, гурӯҳи корӣ ба қароре омад, ки то мавзеи ба ҳадаф гирифта барои кашонидани хӯрока ва асбобу ашёҳои лозима аз хизмати маркабҳо истифода баранд. гурӯҳи корӣ роҳ пеш гирифт ҷониби қалъаи таърихии хоҷа муфарраҷ. пайроҳаи борики кӯҳӣ пеши назар омад ва мо бояд бо ин пайроҳа қад-қади дарёчаи шуху беқарор роҳ пеш гирем болои кӯҳ. мувофиқи гуфтаи роҳбаладони мо бояд бо чунин пайроҳаҳои кӯҳӣ тахминан 20 километрро пои пиёда то макони муайян гардида тай намоем. аз болои кӯҳҳо ҷониби поён дарёчаи сарозер ҷорӣ мешавад. сокинони деҳа ва мардуми шаҳри ҳисор ин оби равонро бо номи дарёчаи хонақои кӯҳӣ ном мебаранд. мавзеи бостонӣ, яъне ки маҷмӯаи бостонии хоҷа муфарраҷ дар болооб саргаҳи дарёи хонақои кӯҳӣ ҷойгир шудааст. пиряхҳо, яъне ки он чашмаҳо мавзеи чашмасороне ки дар инҷа ҷойгир шуда ҳастанд, инҳо бевосита ташкилкунандаи дарёи хонақои кӯҳӣ ба шумор мераванд. дарёча аз байни деҳа гузашта як қисми заминҳои ҳисори шодмонро сарсабзу хуррам мегардонад. обаш софу ширин ва нӯшиданист. сокинони деҳаи хонақои кӯҳӣ деҳаҳои ҳамсоя ки дарёча аз наздашон мегузарад аз оби он барои нӯшидан истифода мебаранд. чуноне ки дар сарчашмаҳои таърихӣ дарҷ гардидааст, дарёҳои шохобҳои дарёҳои кулли тоҷикистон ин аз мавзеъҳои ҳазорчашма иборат аст ва ин навиштаҷотҳое ки дар сарчашмаҳои таърихӣ аст бевосита дар худи мавзеи хоҷа муфарраҷ, яъне ки ҳам аз қисми шимол, ҳам аз қисми ҷануб ва ҳам аз қисми шарқ бевосита дида метавонем, ки дар ҳақиқат мавзеи ҳазорчашма аст. аз ҷиҳати агар сайёҳӣ гӯем, як манбаи бузурги сайёҳии кишвар метавонем, ки дар заминаи ёдгории таърихи табиии хоҷа муфарраҷ як баъзаи пуриқтидори сайёҳӣ низ ташкил диҳем. дарёчаи мазкур аз пиряхи мавзеи хоҷа муфарраҷ ва обшавии тармаҳои кӯҳии дараи суббошӣ сарчашма мегирад. маҷмӯаи меъмории
хоҷа муфарраҷ аз ҷиҳати стратегӣ дар як мавқеъи ниҳоят муҳим ҷойгир шудааст. агар мо ба қисми шимолии объект назар афканем, он гузаргоҳи ки бевосита тавассути қаторкӯҳҳои ҳисор, яъне ки баромада ба кӯли Искандаркӯл шомил мешавад. мана ба он дара, яъне ки шохоби болооби хонақҳои кӯҳӣ. ва агар ба қисми ҷануб назар афканем, дар ин ҷо шохоби дуюме ки саргаҳи дарёи хонақҳои кӯҳиро ташкил мекунад ва дар маҷмӯъ ин ду шохоб бевосита саргаҳи бевоситаи дарёи хонақҳои кӯҳӣ ба шумор меравад. дар як мавзеъ, яъне ки аз ҷиҳати стратегӣ бениҳоят муҳим ҷойгир шуда, ду гузаргоҳи бузурги шоҳрои бузурги Абрешимро зери назорати доимии хеш қарор медиҳад. вақте ки пайроҳаи кӯҳии навбатиро паси сар намудем, байни кӯҳҳои баланд дар ҳамворӣ мутахассисони осорхонаи миллии Тоҷикистон боз як мавзеи таърихии дигарро кашф намуданд. болои сангҳо ҳарфҳое ҳакокӣ карда шудаанд, ки барои гурӯҳи корӣ номафҳуманд. این سنگ که میبینیم یا کنید کارکار شدگی این چیخ هم کتیبه من ببینید اینا اومدگی که اینش طبیعه، اینجاش طبیعه. یا کنید چه معلومه رمز است سواستیکا. عین زمان ما در حدود یک خب انشاءاتی دوره شکل حدودهای آن تقریبا 50 متر دیواری آن مدور است. از قسم بالای اگر ما ذهن مانیم انا آمده تا من اینجاها تا من این سری بلندی انا شما اگر درست ذهن مانید من در اونجا پای دیوار جزءا باقی مانده است از سببی که خابراه ترمه هست، یعنی که غیجیش کوچیشی ترمه هست. بعضی قسم جزهای دیوار باقی مانده است، بعضیش ترمه شسته برده است. و دلیل اون که در اینجا یک انشاءاتی بنیهایت بزرگ قرار دارد این قرغان ها هستند. من شما توجه کنید درازی آن تقریبا 9 متر و پهنایش 4 متر است. یک قسمی طرف شرقی قرغان فرو رفته است و قسم دیگری آن پره، یعنی که به طور روشن و واضح باقی مانده است که البته تحقیقات من بعده مردم شناسی و بوستان شناسی جوابی مکمل آید به کی و در حدود این انشاءات از چقدر باقی بودن، یعنی که موجود بودن قرآن‌ها رو عیان میکند و شرح و توضیح میدهد. بگاه رسیدیم به مکانی معین گردیده. بین کوه‌ها در همواری جایگیر شده است قلعه خواجه مفرج. برف و باران و فرآمدن ترمه باعث گردید که دیوار خراب گردد. دیوارهای قلعه خواجه مفرج از سنگ‌های خب طبیعی که در نمای ما حاضر در نما ایستاده است، محصولات سنگ‌های دیوار قلعه خواجه مفرج به واسطه سنگ‌های طبیعی از خود از همین کوهی که در شفت ما ایستاده است از همینجا پیدا شدند. دیوار به مثل خود قلعه خواجه مفرج بسیار مستحکم و مقتدر است. عین زمان باقی مانده های دیوار قلعه مفرج از 50 سانتی متر در بعضی حالت ها تا 2.5 متر باقی ماندند. واقعا باید قید نمود که قلعه از دو برج اساسی، از دو مناره مدافعوی و مناره داخلی عبارت می باشد. حدود مناره مدافعوی خب اندازه آن به 84 متر مربع برابر است که این از شهامت خود همین قلعه بار دیگر درک می دهد. مناره داخلی باشد خب قطر آن به 12 متر برابر است. ضمناً باید قید نمود که پایدیوار قلعه خواجه مفرج از سنگ طبیعی سفید و دیوار آن باشد از سنگ طبیعی سیاه آماده گردیده است. تا امروز سنگ‌های بالای هم افتاده از آن شهادت می‌دهند که در اینجا دیواری مستحکم وجود داشته است. ضمن کارهای شناسایی که سال
22 از جانب کارمندان آثارخانه ملی تاجیکستان به انجام رسانده شده بود. تنها کارهای پژوهشی یعنی کارهای آموزشی اولین درجه و با قیدگیری این یادگاری نادری ملت کهن بنیاد تاجیک و بعداً کل جهانیان مورد عمل قرار داشت. هیئت باستانشناسان آثارخانه ملی کارهای آموزشی حفریاتی را در مجمع باستانی خواجه مفرج آغاز نمودند و فکر میکنم که پیشبرد حفریات‌های باستانشناسی در این یادگاری نادر البته با صحیفه‌های تاریخ ملت کهن بنیاد تاجیک صحیفه‌های نوی را ضم نمایند. این میراث تاریخی، یادگاری باستانی، معماری، مردم شناسی به شمار می رود. سنگ سبز طبیعی که در روی خط سنگ‌های نیم قیمت بها شامل است، جزءهای الهیده آن را من در اینجا حاضر ما دریافت نمودیم که آن در شکل طبیعی در اینجا موجود است. طبق حفریات‌های اول باستانشناسی، خورغان‌های پیدا گردیده به اندازه 10 متر درازی و 4 متر پهنایی دارند. در داخل خود قلعه خواجه مفرج یعنی استحکام به نهایت بزرگ محتشم خب 84 خورغان‌ها موجود هستند. ما در داخل یکی از حدودهای بعداً جدا شده خورغان‌ها قرار داریم. دیوال خورغان مذکور هم به نهایت محتشم است. حدود آن 9 و 12 متر است که در ترکیب آن البته خب قبرهای الهیده جایگیر شده هستند و فکر میکنم که تحقیق خورغان‌های مذکور در علم باستانشناسی نه تنها ملت تاجیک بلکه جهانی صحیفه نوی را ضم نمایند. در حدود امروزه کشور عزیز ما خورغان‌ها با چنین حشمت و خب بزرگی به نهایت کم پیدا شده هستند و این البته یادگاری معماری خواجه مفرج جزئی به واسطه تاریخ ملت کهن بنیاد تاجیک بوده. آموزش و تحقیق آن بسیار صحیفه‌های نوی را در تاریخ ملت تاجیک ضم نماید. تخمین می رود که با گذشت سالها دیوار آن پاش خورده افتاده است. ویرانشوی قلعه و دیوار آن را حفریات‌های پیوسته متخصصان معین می کنند. چیز دیگری که در این جا یعنی کشف شدین دیوارها هستند که یک انشاءاتی است که خیلی حدود کلان را در بر میگیرد و این انشاءات یعنی دیوارها متاسفانه ویران شدند، چپه شدند، لیکن یعنی کنتور دیوارها باقی مانده است و از روی همین دیوارها میتوان گفت که یعنی اینها خیلی بر وقت ساخته شدند و کدام وظیفه را یعنی اینها اجرا نمودند. البته این تحقیقات من بعده را طلب میکند. یعنی در تحقیقات های گذشته که سال گذشته یعنی محققان در اینجا کار کردن، آنها گفتند که این دیوارهای مدافعی هستند، دفاعی هستند. یعنی آنها هم البته این چیز را تخمین نمودند، لیکن ما حاضر یعنی با بعضی سبب ها از جمله وقتی که گورستان ها در داخل همین دیوارها پیدا شدند و یکی از گورستان ها که سال گذشته کشاده شد معلوم گردید که گورستان خاصی دوره اسلامی است، لیکن خط هایی که در اینجا پیدا شدند یعنی خط ها به دوره کوشانیان مربوط هستند. یعنی از اینجا معلوم میگردد که یعنی صحنه‌گذاری انمی گورستان ها با انمی خط ها البته مطابقت نمیکند. یعنی این معنای آن را دارد که یعنی اینها بعدتر در اینجا گورانده شدند و سبب همین بنیاد شدن همین دیوار البته همین فاکت ها، دلیل های دیگر در کار هستند که ما یعنی معین کنیم که یعنی این دیوار برای چی ساخته شده است و این قبری که در اینجا یعنی وجود دارند اینها کیا هستند و از کجا آمدند و برای چی یعنی اینها محض در همین یک گوشه دوردست در درون دره یعنی در سرگه همین دره گورانده شدند. البته ما امید داریم که در آینده البته این آغاز کار است و در آینده وقتی که تحقیقات ها یعنی کارها در اینجا ادامه دارند و امید داریم که با تمام همین سوال هایی که امروز یعنی ما با آنها دچار آمدیم همین مسئله ها البته جواب خود را پیدا میکنند. همون دره کلانه هست که وسیع هست
ва корвонгузар аст, маълум аст ва назди ҳамун дара биноҳои дигар биноҳои дарёфт шуданд ки бо санг биноҳо ёки ҳуҷраҳо чида шудагӣ буданд ва онҷо ҳамин яъне чунин фикрҳо ҳаст ки шояд ҳамин ҷо ҳамон ёдгорие ки дар ин ҷо дарёфт шудааст дар қадим яъне як дидбонгоҳи гумрукӣ байни ду давлат бохтару суғд бошад. Зеро ки инҷо бине инҷо бино яъне резиденсия онҷо дидбонгоҳ буд. ин маълум аст он дараи ҳамворе ки ҳамин дара Искандаркулда мебарояд. мутахассисон дар тани санги қалъа ҳакокиҳоеро пайдо намуданд ки ҳарфҳои онро коршиносон ба ҳуруфоти юнонӣ мансуб медонанд. хатҳои эпиграфие ки айни замон онҳо дар кулли ҷаҳон бисёр нодир ба шумор мераванд ва онҳо то имрӯз дар шакли мукаммал таҳқиқ нашудаанд. категорияи дуюми ёдгориҳои мазкур ин бевосита хатҳои юнонӣ ҳастанд ва категорияи сеюми он бошад мансуб ба давраи аввали ислом, яъне ки асрҳои 7-8 мелодӣ мансуб мебошад. инчунин дар сангҳо ҳарфҳои дигаре ҳакокӣ шуданд ки мазмуни онҳо то ҳол барои гурӯҳи корӣ номафҳум аст. роҷеъ ба ин хатҳо дар душанбе ҳалака як конферонси калони байналмилалӣ гузаронида шуд ва муҳаққиқон аз дигар давлатҳо аз ҷумла аз фаронса, аз Россия, аз ҷумла яке аз забоншиносони машҳур Павлоре дар бораи ин хатҳо гап заданд. ҳалакай як бахше аз ин хатҳоро хонданд, аз ҷумла он хате ки бо юнонӣ навишта шудааст ҳалакай хонда шуд ва маълум гардид ки яъне дар он ҷо дар бораи шоҳ Виматакту гап рафтааст ва аз ин ҷо мо маълум карда метавонем ки яъне ин хатҳо ба давраи кушониён, ба давраи яке аз бузургтарини империяҳое ки дар аз Хотан то Ҳиндустони Шимолӣ, яъне вай дар Афғонистон, яъне катибаи Работак ва Сурхкӯтал, вақте ки ин хатҳо кашф шуданд, албатта дар кушоншиносии онҳо як инқилоби калонеро ба вуҷуд оварданд ва умед аст ки вақте ки мо дар ин ҷо кор мекунем, дар оянда мумкин дар гирду атрофи анамин иншоот боз чунин хатҳои пайдо шаванд ки яъне гиреҳи анамин масъалаҳои омӯзиши на танҳо таърихи кушониён, балки таърихи ҳамин қадими сарзамини Тоҷикистон, тоҷиконро яъне муайян созад. барои муайян кардани даромадгоҳ яъне дарвоза аз паҳноии девори қалъа гурӯҳи кории ҳафриётро оғоз намуд. ҷое ки мо қанда истодаем ин дарвозаи ҳамин бино ҳаст. Дарвозаи бино ҳаст, ҷои дарвоза чунон ки мебинед инҷа бо сангҳое ки меканем, сангҳо чида шудагӣ нест, сангҳо афтода аст. Сангҳо афтода аст ки рост ҳам аст. то ин ҷое ки мо канда истодаем ин ҷои дарвоза аст. Дарвоза 5 метр ҷои дарвоза аст дар ҳамин қалъа гӯем ёки дар ҳамин девори мудофиавие ки атрофи ҳамин бино кашида шудааст. ин ҳозир мо канда истодаем, ҳамун то ҳозир ина чуқуре ки мебинем поёнаш дигар санг нест, ҳамун таҳкурсӣ ҳамунҷо аст. аз нақшу нигораҳое ки дар санги калон ҳакокӣ шудаанд, дар масофаи 10 метру 80 сантиметр мутахассисон сангҳоро бартараф намуда чуқурӣ кофтаанд. пас аз коркард муайян гардид ки девори қалъа аз ин тараф дар умқи 70 сантиметр таҳрезӣ надорад. дар қабати 70 сантиметр аллакай муайян шид таҳкурсӣ то ҳамин ҷо омадааст, дигаи поёнаш фоқса. ниёгони мо дар муайян ва эъмори ёдгориҳои меъморӣ ва шаҳрсозӣ таҷрибаи бесобиқа доштанд. ёдгории меъморӣ яъне ки бостонии хоҷа муфарраҷ тибқи анъана ва санъати меъмории миллати кӯҳанбунёди тоҷик
اعمار شده است. ضمناً باید قید نمود که یادگاری معماری خواجه مفرج یادگاری گوناگون جبهه می باشد. آن از جزءهای ترکیبی معماری، باستانی، مردم شناسی، اپیگرافی و تاریخی و طبیعی عبارت می باشد. در بزرگی یعنی که نادریت یادگاری خواجه مفرج از آن عبارت است که در ترکیب آن پیش از همه صنعت اپیگرافی ملت کهن بنیاد تاجیک محفوظ مانده شده است. یکم کاتگوری خطهای عین زمان و شکل علم‌های اپیگرافی نامعلوم باقی مانده است که این طبق حدس متخصصان صحوی با دوره یکم کوچیش آریایی ها به منطقه مذکور منسوب می باشد. یعنی که عین زمان کاتگوریا و الفابیتی یعنی که خطهای مذکور در کل جهان به طور عمیق معین کرده نشده است. کاتگوری دوم یادگاری های مذکور این یادگاری کتیبه های یونانی می باشند. چنانه که قید کردیم عین زمان در کل دنیا خطهای یونانی تنها و زیادتر در سکه های دوره منسوب به یونانیا و یونان باختریا باقی مانده است. آب و هوا، اقلیم معتدل، طبیعت دلآویز و کوههای سربفلک این موضع برای فراغت و استراحت سیاحان شرایط خوبی را فراهم آورده است. بالای کوهها قلعه‌هایی هستند که تا حال در آنجا کسی نبرآمده است. میگویند راهبلدان ما. در حقیقت قلعه خواجه مفرج از 4 طرف در میان کوهها احاطه شده است و از 2 طرف وارد قلعه شدن ممکن است. امیدواریم که حفریات‌های پیوسته متخصصان آن حرف‌های در بالای سنگ‌ها حکاکی شده نامعین را کشف نموده باز یک صحیفه نوی دیگری را در تاریخ قدیمی مردم تاجیک ضم می‌نمایند.